Hereng 30 betok, 30 sanga, 30 betok laris manis Bunawi, Taman Sareh, Anak Manja Ibnu Hajar campur Timur, Sinar baru Bapak Marcos Duko. Siapa ki Pak Polo Situng, Pak Polo 2, Pak Polo Junjung Derajat Naufal, Jalah Pasian, Pak Polo Situng Putri Salju, Madi Pasongsongan, Pak Polo 2 Titisan Putri Tertinggal, Atmuni campur kadinto siapa ki? Siapa ki Pak Polo? Pak Polo Situng, Pak Polo 2. Ampun masuk kok sapi laris manis aneka titisan panas dingin seandi tretan Bunawi yanto kecunge maklir nasi gendong ruasa pele laris manis laris manis madeke pasang dek di kokon dan perlu pasang di kokon sedang ganggu murah ketingan warwa esuting menusam tara rekod bila sinar baru tantona dari duko Kak Marcos bila laris manis titisan panas dingin dari Taman Sare seandi Kak Bunawi Sumiati arwah pun kena losa dupa jedena arwah sekar
punawi laju alus seteng kakulina kak punawi titisan panas dingin pon along polo yo mas sekar ganggu anak manja Ibnu Hajar dari campur temong arwah sesapa le aniko mampun no pahit no arwah seyatos coma aduh asam seyantos coma aduh pasang pajeun arwah le cek alosa aduh pajeun arwah cek Iya baik, sampai terpasang pasangan sampai telepon petok laris manis Punawi Taman Sari mungkin deje pelanggaranipun sepolo. Pasangan sampai telepon dulu anak manja Ibnu Hajar campur Timur mungkin tengah pelanggaranipun lemak telepon sangat sinar baru Bapak Markus Duko mungkin lauk kosong. Yuk kantor titisan panas dingin pada edaja aniko mau tengah tengka pak kale bunuh holis medha paeman muni seraka bula panas dingin